O cambio de vento e as brétemas e, sobre todo, o traballo inxente dos numerosos equipos de extinción que estiveron traballando durante toda a fin de semana permitiu o control deste lume, un dos incendios máis grandes que se recordan nos últimos anos na comarca do Barbanza. Despois de varios días de máxima preocupación pola evolución do incendio, a situación parece normalizarse. O cambio de vento e as brétemas axudaron. Medio Rural daba hoxe por estabilizado o lume. Aínda así, membros das brigadas contra incendios continuaban coas labores de vixilancia e control no monte, tratando de previr que as lapas puideran reavivarse, con especial atención a aquelas zonas próximas a vivendas e que provocou que fora activada a situación 2, como é o caso de Valteiro, en Ribeira, San Isidro e Santa Cruz na Pobra do Caramiñal. Dende o pasado xoves pola tarde, data na que se iniciou na parroquia boirense de Cures, o lume foi avanzando pouco a pouco cara a outros puntos da Barbanza, como é o caso da Pobra do Caramiñal, Ribeira e Porto do Son. As lapas destruíron boa parte da Serra do Barbanza. A Consellería fala dunhas 2.200 hectáreas, a falla de comprobar os datos sobre o terreo, o que o converte nun dos máis voraces dos que se teñen rexistrado nos últimos anos, incluindo a vaga de lumes que afectou a comarca no ano 2006. Un dos momentos máis complicados vivíase na noite do venres para o sábado. Ese día foi necesaria a evacuación das persoas que se aloxaban no camping Ría de Arosa 2, en Oleiros, que pasaron a noite en varios pabillóns polideportivos habilitados para a ocasión. Bueno, foi complicada, pero ao mesmo tempo levouse con un orden, con un desalojo modélico que hasta o sargento da Policía Nacional nos felicitou. Sacar 800 personas en 13 minutos foi un éxito grandísimo. Pasamos así momentos de bastante miedo porque, claro, empezó a venir el humo, cada vez era más, llegó un momento que era bastante denso y costaba respirar incluso. Y bueno, y nos realojaron allí en un polideportivo y pasamos allí la noche y con incertidumbre de si nos iba a perder todas nuestras cosas. Yo me salvé, tengo ahí unos agujeros, pero gracias a Dios muy poca cosa. Otros amigos míos perdieron todo lo que tenían. Los que estaban aquí al lado, que llevaban muchos años, todo lo que tenían ahí lo perdieron. Sí, nada, me llamaron, yo no estaba aquí, me llamaron que las evacuaron a Ribeira, a un pabellón, y luego al día siguiente, pues bueno, nosotros vine a buscarlas, nos fuimos para casa y al volver, pues ahora volvimos hoy otra vez. El resto está bien, lo nuestro está bastante con ceniza y sucio y tal, pero no resulta afectado. Nada, nosotros nada, y mucha gente de alrededor tampoco, lo único mucho olor a quemado, pero el resto nada, todo muy bien. O cambio nas condicións do tempo e sobre todo o traballo dos equipos aéreos, tanto hidraavións como helicópteros, permitiron poder dar por controlado o incendio, o avanzar por zonas escarpadas e de difícil acceso para o persoal que traballa por terra. Dende que se orixinou o lume, teñen participado no operativo 9 técnicos, 84 axentes forestais, 144 brigadas, 80 motobombas, 8 PAS, 3 unidades técnicas de apoio, 15 avións e 9 helicópteros, os que tamén se sumou durante a fin de semana a Unidade Militar de Emerxencias, a UME.